Hello, my beautiful people. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you for the watch this my video. My people, as soon as know for this our channel, say we they bring gists. Apropos anything we don't concern gist. Now with the land for this our channel. That's why you see, say this channel with the column. Apropos Saga TV. Anyway, if you don't see that channel news and gist what they do for dear. My people, I beg, make una continue to encourage this channel by subscribing. Just subscribe. You don't take anything from you. Subscribe, put on your notification bell, like and share. I will also appreciate all of you when they watch our video, when they share our video, when also they like this our video. We really do appreciate you all. Okay, guys, I go leave una make una watch this video. This is our latest gist. May I leave una make una watch am. Okay, my people, I will see you now for my next video. Bye bye. Osawe no zowegi. Ivie domenuwa. Wala wowo wagume tiere. Runda meo Mohammed. No miemata. Ohangieta. Ima wa ta. Ve no je. Eri ma wa kado kade. A message na. Oge madam Queen Osawe mezowegi asokpana we ahwenye glory all those talk we need good to send there a message na gwe madam a message na asowobo ido send a message na gwe runda mata no remi oheke na ata many of those live video presenter no we kan gbugbe yo hune Queen Osawe mezowegi nuwe bado kpiku gie nebe wa wi kwijore gi do sawa uwori uwe ni ahia ogwe osewe yahin iya we me uweri ogwe osime you can never be my friend imebe pity name ani ni we guwe ne Osawe nu azowe gie imo bo iya no guwe demi iya no tuowe iya no hwenyewe imebe pity niya. I dey do this video for 3 reasons. More than no vessel because most more pidgin English 50 they enter my mind. But this platform now I do we go they speak most. Emi ha ido we video na ba wagume ga video na gi Osawe ni ga zo wegi uhwe ha Osawe ni ga zo wegi ido le video na gegwe o kao clear message we man luga ni jore Osawe ni gazo wegi where you are not different from Ijore. You are even worse than Ijore. Only one. Umama say Jore. E tense of igwe bo we property bo no guwa in terms of utile one of a video where agbo Ijore jena Agmonje, ene gahia, ene gade, ene no hiene, ene no gude. Eri uweveje Osawe me azo wegi, ekuni. Uta no mujore, ove mugwe. Du weme no tugwe, du weme ni hwenyugwe. Eni, iyama enegbe. E mani ni guwe dewa eni tugwe. Ni we hwenyugwe ni ga video we. Ni we out of ignorance, they need to come receive sense today. In real sense, Ebonamu Bijore, second point, Osawe ni gazo wegi. The second point in good way video na gwe is Ebonamu Bijore, ave mugbugwe. Eka we enu dorwe la video nu do aha Ijore yan ti Ebona is a lie. Ebona mu gbijoro Osawe ni gazo we gekuni ave mu gbugwe. In fact, owo even bunse, owo even kwase. Osawe ni gazo wegi. Wa unerwe la video do ro ye gboe. Won. Okay. Point 3 ni dorie ma we live video na Osawe ni gazo wegi queen a glory man or here ni wevo. A royal whatever wagai
waga you know why ya resan re wi ya na wi yeson wa do amokpe no pe ni no gbe kita ne gbu wa okay nuna la dia do ati ebo do atalo lare osawe ni gazo wegi uhun no gie ha ni do le video na ya ge wewe we na din do ifie ke gbijore eriyan fie ke gbuwe ne osawe ni gazo wegi awa gan no pe we mi ya fefe nu wetie ni na lie because aga no pe if really ovi aga no pe uwe hin aga no pe ni ere sky eri so uwo tono edo aga no pe ke zoladian o tono edo ni ijore ga amurovie nu gwene osawe ni gazo wege na ga e di chester when na ga e di second the command wo even hosejore because we jore ga arovie ra rovie jeve kerio when no san when ni gazo wege na wo even rovie do sejore wo even jojane do sejore because we got a live video we rove your bo we rove your hen we rove your mobo we rove your mogwe we rove your son we rove your van we ga mwewe we ne gege ni dado ga mobo gbewe otono edo aga no pe o go or whatever they can never when we wa josa when uzo wegi iyan fie ke gboe agbono ma we eje na ikabe we video we many months ago na hamawe uke do aladian do ahonu differentiate gboe from ijore where o ma pa ma eva ugbin na ijore thank god unu wona le ladian igu wo gbin na ijore igu wo mudi na ijore nu we na gbin na ijore I mudi na ijore ebi no kwa no kemi dan ijore u de o be de gbugbo hun in fact o de gbugbo hun na agbono ma we eje madam osawe ni gazo wegi uwe mana uwe ma ekpeti na mu yoreji lo edo eri ave mu gwe yugwe me live video presenter no gwalo se me je vi yani nu welia yani no selfie no me gwe online platform yan no wa mu esusu awuhun dani mu ebola wa u wa mi jore hin e mo dani mu ebola gbe unwe susu ni mugu mi amelagwa ewe dano yuhun bieku unwa vi joreki eba o madam because when ya we want like a pretend our presenter ni le swe ni we live video rian u ve tiyan u ve ya agbenye page rian o hiyan twime o hiyan o twime duma ho madam osawe nu gazo wege duma e bona mu gbijore do die ho because when ave ladia ha we ebo egbe evi ro pare wa ni jore ge wori ge bode the same ebonia nu gwewe egbe nu gwewe mi ro paje u we ri mu gbe ma no ba wo oke u we ri mu gbijore eri wa je a agbomogun ebogbe sawe ni gazo wege lagwa madam sian not let me come change am for you oh if you do ya wa re we sis then wa hoyo herebe pomo pa no kebu momo he e ho ene u ga go gbu u ga go u ga pretend you go ma se madam sawe ni ga so wege egege lawa ye meri e dos mo anwa fo no gun le o titi e dore na ye meri e dos wa lagwa nu yo beve va gunue he ho emi we ho se jore uta no moji o mo no gwe dongede no ma wo no dogbe we no sa we ni ga so we ho se jore e bonu we even tie no give yedo nene we live video presenter na no we do piku gie na runda e sota water man rigbai we makaro we yane me video wa ya e mane ya na do ape enugu amadan kado dan e boni amu gbijore ne before ke do aha we uma se yoro mama se yore e bona mu gbijore o sawe ni gaso wege o be ra wo hun
Then ijore me gbe, ijore me ra, ijore me je, eri ugwe de je. Because when I am ra, una me je. O suppose ni asi o la wa. When I am ye ugwe no sa when iga so wege. Amaya home to nu gwe do. When I wa number one, a doctor nu we hu hiana, oni no you we be kwa oni ge doctor nu we do aso ni o site. Wa ya fefe yan mu ye peti ni. When am jo rejo, eri amu we no sa no we mezo we ge you we. Eri ave mu doctor you we. E jo ro paru we this whole mess. Because I'm your one pabo. Me la video presenter no gwalo ikuwe o. Because me ye vinya ni panete mata. Ruda ni ya oni ya mi o matwe. Oh me ma gwalo me ti e ansa o to e magbonfo ama we o to re ma na mo e bogbe. Ha wa diji o. Wa diji. Ri wa share na gwa o. Láwo wo madan do da me horun da no ni san miamia no ho e miamia o e mo tai e bona mu gbijore ri o we ruwo hun e bo agbori aro ise o ise e bo agbori aro ise o e bo agbori aro ori aro no ma ke bo de ogi abana ogie nika ono ogie boya no madam do die ho sawenu ga so wege ohun owawo gion baya uwa ga sungu ijorebe followers oge wani ya fe ni support ijorebe live video owetu wa sungu o sawenu azo wege ijorewe mi dan umahie gbe yin wori even waye mu ebo gbijore we no sawenu ga zo wege benu gwena ehi yorega arovi otono ede yorega afinu ge kara no gwedo una de ba yore una ga kwivi edokian ugwi ahiverio aogion ba vi ata ebe video na owetu wa sungu gelegele osene yuwa osene uwa o vi atie we ekwini ogion ba uhin ebona mu gbijore ri ave mu gbue eri ave mu gbugwa awun dan ni support ijore eri amu gbugwa so all that talking we don talking na ohun enu ke na ya shati sakwe o ma change anything ebona mu gbijore veru wo wa oro wo hun oro wo wa because ogion ba support ogion ba wola diado a chest viedo wola diado a mobo gbudu ige obiaga no pe ukin ige bode ige nebu ayare ebu are yan gido ha uwe mi ro pa sunu madam osawe ni gazo wege ogion ba ni jore hin wewe hin ogion ba ni jore hin e ugwe hin awe bo ni mebe piti ne emi no si eni yan ninu we mu ebo gbe no ha na le mu yan is that iya ma be kuya obi yan ma kuya veni tag jore erive tagwe e queen osawe ni gazo wege una de ba jore ga humiliate e diedo una de ba jore ga rovie borovia sonrovia van imu ebo gboto no edo ede igari edenia uwe iwe ne otonu edo nugo ugwedo e ugoje otonu edo ni aga no peje uwe ne bonorevo we no rugo edo ni jorega atie bonanu we na de ba jorega humiliating ya ni ado gbinanu you lie iya ninu we tie bonani
Eni na ya salt and water ministry e boni ga gbu wa ya ku gbe we amu gbe yan ri mu gbu e wa ya ri wulo kwa because un dan wa hun. Yes, more time un dan wa hun. Mami vie donoro ni ma sote. Ni ma rovie do ni ma side we ogion bani rovierian. Ijore na roviera. Ijore na rovije. We no sa we nu ga zo wegi. Una ladi ona do a chest uwe jore we se uwe mi no degbi jore no degbue uwe mi no gbi jore no gbue uwe e dana mu jore hu we no uwe nu yu we mu ede yiri ede wo ri do aha we ijore hin oba is a lie ogion ba ni we wa be hin e bona mu gbi jore o be rugo hu we no re doctor hu eri o be rugo hu we ade wu ki we gbi jore eri u ki ni re gbugwe when I dey logo ma me dag mi jore ge la fi jore ye saga saga eri ogu we be josa when iga so we ogu we be ye saga saga ogu we be ye mita you understand do dame egbue ijore no rio ma danania salt and water no nu we giti e bonana venu kan ya chest yan he chest ni yan do dame egbue o madam do dame egbue Ugwogiọba ebona mu gbogiọba o wa senu ehi we senu we o senu e sawenu gazo weke for now presently ogioba okin ogian sokin ogian fonkin all those live video presenter no go e ga tian nu nu we ya tie no we tie we no praise we no celebrate we o ya ye bo guyan because e boru wo hun Emaya fefe ni support jore ya rovie gwa. Eyin amwe bogbe and you wear number 1 Chester of Ijore. You wear number 1. Deni live video presenter no zurwe donu we matie bona. Demi okpa no red donu we no sano we ni gazo we ge matie bona. Eti manini ya do ya no we shogo ye dona hin. It metobi me go do my findings. I ask people, I ask questions, especially again when you travel to Nigeria. When you go we boy, tie wa you live video, you ga book beyera hun, you ga beyijwo hun. O sawe ni ga zo wege, you ga book beyera hun, you ga book beyijwo hun. Una de bejore ga iro yeji sava yo we boni redo. E boni ni awegi do atie, e ramiri yan fie ke gbuwe. When Ijore hiogian son hiogian van. Eri ugwe no sa when ugazo we geje. Awa gwa eni ugwa ni hiugwa because a salt and water ni ugwa muere do ya rovie do ugwa muere do ya disgrace oto no edo ugwa muere do ya gbugbe yeru wa bijugwa hun. Yes. Enough enu ladian do anyenye gbe do atalo we to bugwe no sa no gwe ugazo wege we wicked is Ejore. Yes, where wicked is Ejore, where they deadly Ejore, where corrupt is Ejore, because Oma dan, Oma no mercy, I'm your yeke mi dan, Oma dan your yeke mi dan, Oma dan where he say another me of yeki yore, or one mercy no baknya, or jivo no bamobo. Dan okoko gba mobo wetiri egbo ye group ni rosa when you gazo wege wanna share this video to her nu laja do roviera laja do rovi joue uwe otonu edo ni kan venu we kan uwe ka hama we video ni ka u una ha wo we salt and water ministry enu ayu nu takekan because iamwe bogbu wa gina Vatie boni we no sa no when ugazo wege. You will still salt and water member. You will still second in command. You will still the Ogbuduwemi. You will still the Chester of salt and water ministry. Vamwe bogbe yo. Woye me la dian hawe e boy de wu amudi anijore we to a Chester. E bayi when we no bijore gbuenia. Wa do avie papa. Wa do akpe papa ma dan ri weje a. Eri weje. Unu ya hawe we salt and water meba unu opese we ya ta awe live video presenter ni menwe
they need to run away from you because ekpeti na mu yijoro hun overugo hun until where you wa ya im ye die do aya won tonu we no san we nu gazo wege we ovie do ve nijoro je dogo ji keke meri ya kenwa ya mojere akuzo ve gwa ela dia do aha we ijoro pare wala eri ugwe gwa be rugwe you are even worse. You are even worse. Oma no mwama ge haya kila. We no gbewa. Origo ne haya kila gbewa. Haya kila ni ogbo mani because umana mwinwi na ni ge haya kila. Gbo mani wa weni no rigo ge haya kila. No mwama ge haya kila. Wo ediri kila. So weni no sa we ni gazo wegi. Noga the backbone of Ijore, Noga Hamijore where Bian, Rovia, Kuya wa humiliating ya, wo enenu dan, wo enene su, we boni hiaro whether you like it or not. Edo ala dia do a try no fool ema, you can never fool anybody. Osawe ni gazo wege, ebona mu bijora le mu boe. Ebona mu bijore ekpeti na mu jore jave mu gweji until u jedo ya yunu enwo moto ya hawe ute ugumawu awo bowo he nu werovie eboya ni roto nu edo nu wa bijore jojana nu wa yisan wo nu wa yayo wo nu wa humiliate u ya turn around aya won moto nu elebijo ga ro ni aya seri wen he ni aya omo tonu ni aya omo wegbe before we no sa no we ni gazo wege kedoga ovie do venu weje expect na mujoreji. You people are condemned element nene doctor o ekwaya master one mi me be ba be jere we laja do agan we na ga ma no me won sa we nu gazo wege vene ekwaya master wa fian go ve dere we na ga ma no me nwe ohun wa ga zen o nuda veni diati se o ma ja ni dia ememe nu ati se o ma ja nu yes u seti ani orun pa bo u seti wa titi nu ti se bo ho aboa because we to buwe wa iladian wa mo gbo gbede wa mo bo gbewe wa chesty wa medi my sister what me osawe ni gazo wege twa seni fua aboa wotene twa fua awe mana mwe bogbe mona ya zizobo ya da awe mona ya zizobo ya da lare ekwini no wi eti egbe osa no we ni azo wege lare awe etaleme ya fenu wedo atalo eramiri ebo le otowukun wedo ya post the live video ni iya fiye kegbo the very moment you start to support Ijore against the head of the principalities gara no gwedo onya to no edo yonyara nyari ni ro na he be the head of the principalities not Ijore una wenega jo gwewa arusu no wenega jo ugwe bode iya ga iwe ni akwini udu ati ebo udu ati ume na lie ewenwe ba son ewenwe ba van if you we na your talk yata ewenwe vetie die do vetie men ono no koto no edore nu enwo nu yahwe kebo nu riri atie ne koviedo no ma sote no ma rovie gwe no ma fiunu gedo no ma rovie bo no ma rovie so no ma rovie avan ugbe na fi gokuta no all down wore gbe buwa vijori all down wore gbe buwa ne wa every single soul no connect to that insult ni jore jane do all down wore gbe buwa ogbuwa wa son ogbuwa wa van o ibe buwa mariana iwa ni jore wogun yan ni aya rivers ya aminu kwe mere junction ni joreri ijoro ugave guvariana wa bere variave oyebe gboe uwa fien o awe live video presenter ni one ogiosa no we ni ga zo wesu ogwe miame ogwo logoma
do a go wa gwan we live video o wa diji wa so nene wa don wa marwa we mo na ma plaster o ma na mo ebogbe no ga e chester e platform na wa so ni e mo ebogbe we do o honu wa bi jore u ga pe o ma mi ga miamia o honu wa bi jore u na pe o ma mi we o honu nu wa u ga exist ima wa ju wa rejege agbona ya fiari ave no nhu wa ma awun esusu to dan egbo awun dan ni vie bo lagbe awun dan ni mugu lawa adan we ma ba jore utana mu joro mu e bo no gbe joro gbo e to state ma ge idi ame were egbere o e to me o o idi ame were egbere o yes, this is Idian Yesige the second. Oh, what a tornado winari. Wagabo, Wamemi tornado. This is just the beginning. And Emma one tornado. You do one way. Wahonia. O saweni ega zo we miame o weni ega zo wo logo ma yo guana no ri duati e boni jore ununu weka ya la lijore san na u wa bi jore ya reni wana so bobo egbe na ga mu egbe na omu wa fi emi am egbe na omu wa fi wu egbe na omu wa fi ologo ma egbe na ga mu wa egbe na ga shaku wa do dan egbo ebu we yin ege sort and water ma bu we yin ege jore egu na ebu we yin ege life jore scatter ebu we yin ege doctor ma unu ki ana gbu wa ba gbon awe ma dan we mo na biele kwa bi toilet emi ma de oke nu gwa u de ga gbon we nia o sa we nu ga zo we se u de ge we nia emi ya fefe nu talo we video na e dagun wa vi joreve e meba we salt and water orina sunu e dagun wa orina sunu e me ma wa bunu ezagaza ga lawa egbe emi ro pa ma ri de oke nu we ba e din do ziva bo you wa egbe o tonu e do ziva bo you wa egbe iva bo mo iva bo do iva bigo iva be gberane iva bo rin no soto egbe ma yo hu wa ni wa hie eran e mevie wa hie kokko no tin yiri wa hie eran ora bo de no de agbo wa gan ma no hie afi wa pia no de to asenya wa ne pa han binya wa o wa o pa tornado yo han do si enu pa na ro tornado emi ko ma emi ro pa ma no tornado e mama ki o pa ma mama lago da o mami yore ni wa no ma gba mi va ina na ti e ade do uniki so wa ka mi o ge body o we viko e bo geria ni me ke be mi ku o ge ne pin yan he e so wa o ne ro la yo awa wa do to wa bo wa we abo wa no ke awo ya bo wa no ma o kan no ke abi ka mi be street no se ginya ero when na wa so onia egane nu wa bi jore na titi ega nu wa na reni owe ukpo no bi uzo se o amado gifi ode yo gwagwa ukpo no bi uzo se 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 amado gifi ode yo gwagwa o ukpo no bi uzo se ukpo no bi uzo se ukpo no wa bi yore se nihi wana de o gifi wana de yo gwagwa wana de yo go wana de yakobi gban awe mo na ya zizobo ya dawe mo ja mo sono uwe idu aladian oji kekeri e kan won hin amojere ene ni jore nu wewe yi ma de le nana uwe ka sinwe pon me no kin ha uwe idiani yesige the second arie license nu wa vi jore we no sa we ni gazo wege awu we say license ni arie ni jore ni e permission ni arie ni jore ya even aswe ni e mani rano ga lo epishian ato we no sa we ni gazo wege we man love a picture ni arie kan picture ni you wabo e bono gbijoro ogbu e la janu do ro yera ro visual because they to we no o sa we nu gazo we so
de tu we me ra me je iya geri we la wane because u we sote u don unu ni aswe ni u wa be no majore no reference u we no zo we miane zo wu zo wa logo ya igwan fo ne ban iya yunu so ga mekwa awun dan igbabe lagwa madan why call your baby va gunu enu lagwa if you don't want go wa wise why call lagwa nonsense doge video nu ya arovie e presenter si niga ahamu wa video rekwe ukpono yuzo se usene nu wasene wa mana do gifi wa de yogo wa mana de yogo wa de yakobigba una ga mu ya arovie sa we nu ga zogwe miami nonsense na mu ya arovie una ga reni I tell you this evening. ai na mu ya arovie ebegi ma doge runu ga na ni jore ijore bu we dege life ijore go scatter wenu we dege go ijore go scatter eri jore we dege go we go scatter Ni me ni agba ya bi me ra hoto me mi gbona de. Ni me ya wa nwa sebe ni nwa sena. Agba yi to to ya no ma. Abete ya no ma obeta yi to ado polu ado po wayo. Ọ̀nà ni tó sí láwẹ̀ ìmẹ́mí ẹ̀gbọ́n àdé wa kẹ́kù ìbí ẹ̀dọ́ ní wákìrè. Ìyẹn ibi ẹ̀wẹ̀ ọ̀bí ẹ̀dọ́. Ibi ẹ̀gọ́dọ̀ fìjọ́rè wá yàrá wá too much ìgbé. Ibi ẹ̀sọ́tà water ministry wá too much ìgbé. Otu na dẹgbẹ́ lánìhìn, otu na ọ̀nà ẹ̀nìhìn, otu na ọ̀nà yẹgbẹ́ yàkọ́. Ọ̀nà your old praises. Though damn your new praises. No so well, Logoma. No so weak bay. Don't damn your new praises. I will yes, son. Aye. Well, where a bonamuk be your umebe no go madam. Wetty go a bonamuk be your abe mugwe because one guy the chest and the whole. Oh, tell us you never know I have to tell you what you want. Take care of it one day. How many years in Europe? Where we are coming from, where maybe a daughter one of Paris. Where maybe a daughter one of Paris. No, when you're a man, or you go no when we are weeping. No, whoever my son, daughter one of Paris. You're a man, or you go no way. I'm a what are you going at my man or at my ya weeping? Daughter liquid, maybe, but then 1 million where you 500,000 the daughter. Nia, maybe, yeah, Tiago Gualebedi. Where you 500 in Agmoima. Because two of them lack that document. They lack that document. After 20-something years in Europe, daughter, when come my trend that you a daughter one of Paris, you don't have it, but who don't let the love it? I tell you, did you have that document? The answer is no. When I come my tranda, you don't have it. When I come my tranda, they will look better now. If you come my passport, I met them. Madam, la wo. What iwe live video. I can claim everything. I don't show where you if you don't love it, if you don't love no majore ni ma we won eru wa ropa we ya se gbedo to wa yo wa sungun wa ya wa sungun ebona mu gbu wa lo tono edo all lelu wa ri agbon ri ave wa mana make you turn. So my point is eminu we ne e queen ka praise can worship a day here Daniel don't have where is sanguino ayogino whatever me I know they like hypocrisy. So do me a presenters in ogu egwan nu calling nu ya gbenye platform mi yan le dan le owe o ma mi we bonamu gbejore rowo hun eni ma me ne gbiyan because utano mu joro mu we expect na mu joro jave mu weji until we jedo we no sa we nu guys izo we whatever ya moto ya zo ya yunu we nwoto we obiedo
awagwa we oviedo so rie ni viedo hinu were ruda uta no monene dota no weche bona ore mu gwe uwa ya gban yuhun gwa ya mu ebona mu gbijore gwe ne gwe no zogwe ogwe wahala ogwo logo wo even ho sejore because wo even joja ni viedo sejore wo ga mu egwe dade uwe tare no de ege bi ma be we ku jore o ha ge ma gu egbon ohun gwa ga mu viedo no zogwe wahala equini no zogwe wahala no zogwe confusion to ha we ga mu maropa yes o ha we ma mu ma ima wazi egbe no gede gbu obo ima zi egbe ne din doze zagazaga yuwawe ijore gbe no logo ma lawa egbe wa yo bu wa gbe gbu wa o se ni mana hunwa but owu we aladian ni adu aha we ijoropa guilty ijoropa mwebogbe ijoropa o madan we nana we ne ekuni no zogwe wahala no zogwo logo ma no zogwe ve wo hose oni me ma like madan stay anywhere yebo we ye doropa we me ya zo ameya o mo tonu gwe ebona mu gbijore vena mu gbugwe peti na fi waje we ye rugwe we ye mu ogwe nyahun ohun wa wi yore laja do gbele gbugwa wa bo ogu try no justify go ye do we ige emi no kan yore o ma kan we ebona mu awagwa wo ye do we gi ovie do from that day na ya mu wa ye peti we gi ovie do ladian do ro wi ra ro wi joue awe mo jaivo sono la wo equini ziviedo bo iviedo presenters in lele lelian yebo guyan stay away from them because ma ya me soro no ma iwe eboni na mu gbijore na mu gbuwa ni goro wo hun uya piku giviere uya tatalazian yebo guyan yoro guyan pon wekedo piku gi anybody wekedo ga oviedo ario gwa ya yunu we won to ario gwa ya on to ya ario gwa ni asie we peti ni amu yawo hun. God bless una my people as una help me share this video. I say may God bless una. This one na OTT Edo talk show. May God bless una as una like and follow this page. Many more will be coming. If you don't know why you been in Okpebu wa yafe wa burio me wa bebe nege kai wa wese nu wana mi agba diabe e broadcast na delela wala wa gumega video na gie e queen no zo was no zo wolo ma because nu weje queen we oviedo we no jere give oviedo awu wa ye peti e die do na vi wa ye peti yore doctor e queen they by follow us wa ya fefe ni emi danu wa uno ye support wa yana view wa ye peti yana mu wa lega otono edo yana tonu wa yoto when e queen wo yedo la wo yedo no ma ilele nu we ya piku gie ya ye bowo e peti orere na mu ju ohun queen nu dada mu hian mu egiviere pa yin platform re uke ya lele ni iviedo na ma mu ebogbe no ma sote ariedo ya on to ya on egbe when e do seri on we hen na mu gberunda e bona mu gbijore ave mu gbe when na queen the second message ni do gie gwe na hinwe ohun enu ka na ya tie bossa ariave e bo egbe mi ropa runda vi jore ga ajo janebo we otona ya ho we kena ya ho we diedo when e queen wo de bai emani nu wejo jana nu we gbosan nu we gbesan ko nu we twisan ma yokwe iyan dedo gbina nu una tie bone oviedo koviedo no ma soke na ma mu ebogbe no ma mu ebogbegbe no ma rovie gwa no ma rovie so no ma rovie ava no ma rovie obo ugbe na fi gbokuta no all down wore gbe bu ebu jore bu gangu wa so the earlier nu stop it and tie bomb a live video the better for you because o ma no okin oku uhun sene bo sene ekwini venu weje
uwe hiogien do uhiogian son uhiogian van uhiogio wie uhiogio uhiogien mi ya fefe no roto no edo ni ununu we ya side jore e ma na edien do ke gbuwe ununu we ya support jore wedding we ga mo bogbe ya rovio bo rovio hen rovio runizedo we ebode e ma na edien do we mi ya fefe no roto no edo ni raga no pe ni rete mo kawo no we do ati e live video ya fi e ke gbuwe you on your own la ore iti e bon e gbuwe awe muki. Okay, my people, una hear wetin she talk. My people, may not bless na me analyze. Our sister OTT talk show don't come outside, go send message to Usawe Mezowege, my people. Wetin una feel? Make una comment am for down below of this video, and we really do appreciate if you subscribe, like, and share. Please stay blessed and bye bye.